Kapan corona nih kelar nih? Kalau gini terus mah bonto ini. Gawe diberhentiin, penghasilan kagak ada. Aduh, mau lebaran. Bingung dan pusing. Rezeki deh nih kan, nomplok nih, rezeki nomplok nih dari langit kayak turun deh kan. Termos. Apa yang gitu ya? Wah, tapi buah. Waduh Jin, aduh mbak, ampun mbak, utang saya masih banyak mbak, ampun mbak, ampun. Saya kasih satu permintaan, saya tahu betul kamu. Baik mbak, saya punya mbak satu permintaan, saya minta. Kok minta jahit gue? Ya, Gun, parah bener lu. Kenapa lu kaget gue? Gue baru mau minta satu permintaan sama Jin. Mungkin dari mana di tahun 2020 masa rajin aja lo. Kayak aja lo. Kayak lo. Nah, lo lihat no. Nih, sini. Nih, ikutin gue. Lo mau minta apaan sih? Bintang kaya lah gue. Bintang kaya. Nih, ikutin gue. Gini tangan lo. Oke. Ini, bentar dulu. Baru juga begini. Lampreta. Ikutin. Mbah, keluar apa mbah? Manis kelamaan. Ngapain lo ngintip-ngintip? Gue lagi di lockdown. Corona, gue ngeri. Takut gue. Takut ih. Gue ribet deh gituan bang, segala dicari. Itu apa sih rame-rame? Dia bang lihat ah. Iya kok bener kok ada kok. Ya kan? Iya beneran? Iya ada kan? Coba gue lihat nih. Nih, coba deh. Gue lagi di lockdown. Corona, gue ngeri. Takut gue. Kan? Bener kan Gun? Ada tuh jin hitam. Rekok aku ini. Aku mana? Kalau preman sih gue berani. Preman takut malah